nsonga itubina hameza teriyende nendi iturugendo kuba ntuhanuraho namuno kege iturugiro kuoleka makuru nyinki akara ekerukenu agumwana nyakuri yo mbusasi wawo kwerora akandi ukasobora kuba nukora judgment ng'omuntu mwana nkwija kumumbere kusaneti ikyo kubanze imbere no agikibweho nyina kimuzara tali muntu wonde ngo bundi naibaru mutaka abayinite mahamwana omugenzi no yakimukora imbere no mwana ogwa gikibweho nyina wenyine wari kumuzara kandi no baba mpabazaira abatu abantu bazaho bori wari kugera hey nyowo nkamwezara umwana nyowo nkamwezara bino bibona bakabaho ahanyuma kutunga ubutekeranganiza hamunayiba kandi tebakwatagana runte bayongera imunsonga zabe za family nkoko ubumezi busemeriye ko nubugena mu mayiso mukiyara ya mazere kwakana yatabara abana yabatwara mu process yo kubatwara yabutanika kwikarana abana be akandi hagati yaho no habirira ubundi ubutekeranganiza ubundi yekindige kinyakuhingura ine cyo muzaira asobora bayina mwana we na muno cy'abantu bakansalazi abebembezi naitwe nk'abantu turukubantu terero kurora ngo bundi tuwaba rundi tuwakoranchwa mu bihirwo mune kiyungura ine itobora kurugira mu bizibu rundi tuwakoranchwa mu semerirwo muno nabwo nkisobora kurugira mu bizibu kubogikora osemerirwo muno aho naho umukyara nto yaterira umwana ati yamutera kicuka kindi bona yamutera umutwe ngugwo basemize basonere bakojeki umwana tarukukera akandi oburwire muguma mbweyongera ubusasi nibweyongera akandi at the end of the day ntururo umwana sahazino aliyo mikono yeise nuwarukorara tabiyamire kurora yarorero umwana w'umuharawe no busasi obwari naraba mu mukayire kano ahanyuma yo mukazi yore rwarweine kurora muno namwe habana abatware kandi akayenko kamuno yahika ikyaho umwana ubusasi obwambwinga nawo tukaguza akandi ikisa kiri kibabazaho icyo muzaire kigire nkaha kakuba yakubayira ubundi naiba twagambire ngo ubundi akayinite mwana kakuba yakubaye mukayiba bagambira bakayise bantu tibahurire na babaza bingi mukayirako bitati turora nyina mwana wenyine nuwariyo akozere kikorero ngisana kiti abataka benyine nambere abantu abarukwekara nabo bagumucwirire nabajunana umukazi yo gwabakikoro yakozire kandi beta nabarukwatwa abebembeze na police okura batamunsonge egyo niyemo obwenganiza busobole kubane baba ekisakiri kiri ekibagamba kikyuzeire kikagya nintwara mugishoguranye kongerera hari ihe cyo munogamba ubuzire no babwaturankahi umwana niwo mwozarire tori mukishe nangwa tori shenkazi nangwa kandi abana bakabasigire nishe wabakurata wabatira because you feel like tubine kwamba bataho mukishe bakabateganisa obyo tucobwo bajango tina kubasa kurerera mwana konka no bwa mwakira mwererera the end of the day ni wamugendana so ni nyina mutubanze twareba hanshonga yo kugira ngo abantu umushara no mukazi kuza kuba kweza kuseparatinga ahagati yaho na habahoci nyoni tekati yango cyo gonza chabyona numba mwine obusungu numba mwine kiniga buyo munayinire mutahiwe kiniga oguni waresire cyo oguni watandikire cyo omuguto kugenzire ogunyonka genda bwo kubatora ntwire mukabuntu biko byabasya kubaretero kutana numba mwine biniga by'emyaka n'emyaka bajira kutugira ngo mucyara guza kwika kugira ngo akwate bintu ashora gende aba yayangine emyaka nkikumenyuma ekikumanyisa ngo nabature na pilinga mpako bwara abonekera mu sparking off then akabona kajata atejina naro hakanye yongere aha echo kimanyisa ngo no mushisha nawe natashitame nawe nabaye nebyatwire na pilinga umuringo wo kugira ngo mbe mukiro mwena mbanze mwakwatariraho dono bundi hagire cyahinduka so eche kiniga nikiguma hametuma yitu nikiguma hametuma gomushija kiguma hametuma gomukazi umuringo gumwe ningo gundi nango no bwakurwango ace sasire ubundi kiguma nikigaruka nikimuhutinga then ahendera agizira amagara ge kiniga umara keire karingwa
akakobora hangara gume namwozya ubundi akahikaha kugira ngo yaba mahaca hakiri icyo necyo kubanza cya kabiri ni intekateka ngo ombikwakirana nentasya na no kuguma mwemerire side na side nacyo nkibasa kutana ako mwamuri babiri ubundi no kubasa kubana umugarura na amani numuhwerahwerana ugwakigure kitabo gwagura akacumu then obundi oshanga omwana yaza ishomero nenga ugwakigure kitocho gwagure mboga ngenu oshanga konka hatentasi ya mwajibaganisa mu kabiri ubwo ine kweyemerera habwa byona nori ine kweyemerera habwa byona so on process echo ni chongerera hakiniga kiriye kinaba nagambire kugira ngo hano kumuhereza shiringi 5 akahika nko mu mahanda echa 5 iki kikabura umwana wasa kumutera umwato mutwe ahabwo kwato inaganda amasiko kugaruka kadroti echa 5 iki hihenkai ningo kujot kare ngwere byanantire mwami to kabo ine shiringi 5 oza tukagaruka tukatuma urwana kinarutuma kinareza charunaga rwakinaga noti na bundu buhunjiro entasi tanka kubanche akuwatungo tandika karebera mu munonga chongesereza ahakinaga cyo muzire either sides by the way amherwa byono shangangu ekinaga nkeki nikibasa kwendera chwere ahabana beitu ahabwo kwa kutumarira mutu tumwine then nibisha agarika bakoreka ngo abana nibishagira makahuje akana karetwaki ninyena ngutuchimanye ngo abana bita abantu bateganisibwa separation yitu oba separation oba divorce ako mwana be nakundishe ombusasa bwona bano murunje batumurunji hatu wamwihaharishe iwe nkanye nani wasigara nawe ningo mwana be nakundanye hatu wamubinga oto mwana wa musajja bana banje nisigara nabo so hato mwana osigara nawe onkanye no wabinga niwabirarinka abamino ho rukundo yamana mnonga so omwana hagati yaho na wandira tunjire effect omuringo gumwe ningo gundi agira mwaka huje ubundi wa mutuma takunzire uno wagamba na utakurire twamuherwa abantu basa kwendera omwana omukozire kintu nkeki abo kugira ngo wa mutuma noreba ati byari ubundi tomushemize ubundi tomworekere muhanda so ahamuherwa izoba oshanga ngo abana nabo baba affected omuringo gumwe ninga ogundi twinaho butuma bw'abashubuzi aha dakikezi 10 ya ezo murishaha 2 nubwo twasumurura konka nsa kubanza twakangayo kace then nabwanyuma tugaruke nandiyo nindeba ecyakubasa kubane cebaho abazira baheza kuseparatinga abazira baheza kutana then ecyakubasa kuhendera cenderiro mu mwana kandi obundi atakitandika then kikabasa kurga mwishonga nkeje itwarebe yo muzira yatire omwana wo mutwe konka mwana katwanze twumure kuturagaruke ntwisha kugaruka tongeserereze hwa niwo mukaba noteka nimwo mukama hajane nimwo mutense omuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukajira utwakasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho then nyenchakare yitu yebasaguma ibyaringanire katumure netugaruka nehinda no turi kiro kya balaza ibiro biringa 8 agenda nana shiwa segari genzire biro 5 kweza kwa 8 na kwirukanze ngari 5 biro 8 ine hoki 8 then why are you rushing so no how imbere turi yaho numuleki uraganise rake watkora kuri kweli eliza ne euro 5 no no sharwa kashara gakwije okay kokorota ryahika nitingu manyisaka kubaka hako kiziri kali mukama simwe tugendereke mu maiso n'intekaniza tuveyo tekanize gene maiso paka na mbere turabantu rugera hano tukyali hansonga ni yemu yobuzaire kandi yeno ensonga tasemeriye kwa niye kwihaho bujunanizibwa yumuzaire mberoli kwihaho mbere kerize twajya kwamuka borabo taireho buryo ukagamba nyoti ndukujya kwikiriza abana banu kubona manya bakagenda kuri bakasora na mukayisaba manya bakagira batamanya biki nyoti nkubikiriza then twaro bujunanizibwa
then twaro bujunani zibwa namuno handolere y'abana bawo baraba manaje ngo kubarebera ko ndo kubarebera twaro bujunani zibwa beno takora ebintu ebikuhingura irembo bundi ako haro ikikuru cyo sokora buri umwaka yunya kagambe ko rakenshi kozirwe ko muzeyire umuntu urukozera ikintu kinu nunyina wo mwana none ndangwa ukasanga ubunensi ne kucyura umusango ukasanga abantu bakwinirebe nigabingiri bewunya kurara iwe nyina wo mwana wuni ukozere ikintu kiro kubanyo kashina nakugambire ngo turoranje bacicira fresh ahurire kuba tina kubana ndango atandika maka then later jem tina kubana nango atasiyo mukazi then hand hace amubinja tahi konka kwakweza kuza mu disagreements auko abana abantu babira batazirwe hamwe abatakuzire hamwe emito yisha ayegita hamwe bakerora bakuzire mwerguza nabasa kushanga ubundi bahendera batakwatagina no matu na za pretense umwe teka yawo ntarije ora nafayo na jira dere mucheza kuba hamwe atakoreka true colors so icho bino gendero shanga kitabacho so twatiyo abantu abayiza ku separating what happens twagambe binagambe abatirwe mu mutwe entasiane etanka kucendera side na side akubogwa benagita haryo gu hati byo moya zece so za kushanga ngo kibaru kukoza ne cice kiryo umbuce bwacu baretera bayongera hakinaga abo ko wowe inenge cyabita yayine cyabita coka kinaga mazima nafutera nakwato mutwe ibyakwasa kwa mbehendera birugire mu cyempanga reje cyebwine kandi twareba ngo on process abana bakira kuba affected nabana harya abariya hagati yo mwaka gumwe na nemyaka 12 and this girl falls under the same category yo kujangu she is 12 years so president na ndiyo ni ndeba kugira ngo umwana kumwiharishe ni umwana kumwihahari nyina it affects her mind in a way that umwana bunana akundije hato muihomisho umwana akunda nyina hato muihomisho umwana be nareberwa nyina akamuhereze cyo kuryo mbwire hato inemukishe she does not care abo kuba umwana atakurigera harura cugumire kuza kushanga ngo wamjira rukunde cyo yaho naho mwamutatuye then mukabondingo muringo gumwe ninga ogundi so tiretera abana baba affected umuringo gumwe ninga ogundi nko kutiro ntugishobora bahango bwayo anomboce bwayo on process ntuje tugaruka tushanga ngo umwana nagira performance imbi ahabo kubo kwabena hikadada kuganira kahikamame umdachika hata saidemu samuher gwizo bashango mutwe gwe gwajwanguka gwazbo gwe biteka teko na wata atandika kuteka tekera abakuru abire namanyangu estabo chiroho school fees roho hata no kushikayishomero wakakora ki akashoma konga hata ibyo natakubireba tubikwizira mbwire no mwe school fees etandika kushoba hata mwana atandika kuteka teka ahakutana kwishena nyina tiretera muher gwizoba yabatyo so na emotions zabo nizikazi ba affected atabana batandika kwebuza konkashi hakabaho ki omushobyana tata ningana mawe obojika ko kuba inabana bankanye nabo otandika kuboreka rwishebo rwasho hata mwana yebuza what happens with my father then na nomjia cyabine nyoka kabe chungu manya byagatorize ngai kurarya habkabe hata mwana yebuza mama echungu manya biha hata baba affected emotionally hata mwana nawe abanka yakwatwumbungo abura kukore byashime kuba nakora nko kujya kubayine abazirebe bombe omukuteka teka kwanje so now what happens to this child njimanyisa ngo omkungutanoku mwana yeza ngutanatyo naba performance ya buri kinte cyakuba nakora nebeta kiri perfect nebeta kiri 100% concentration nubasa kushanga etakushino mu 50 so hati yonko muzirewe obura kuchanda standinga ngo kutana kwawe noriya kika affecting omwana ogo naho kukirokagira mwana kuwa mutuma okwimuka huyaba rukusimbura kugira kuretere cyo wa mutuma it takes hard time hata mukwezambazo mukwefura rumunai hati yo hanantuka yo mwana umubarra hazo bwambarize kiniga kwani wori affected already so mwana utwabanza kwebuza echamusionora niki twabanza kwebuza ahabwinja tar that quick iwe wenko rya affected toine bwire bwo kwebuza niwe kiniga cyona kiryo muriwe hato mwana hikano umugamba amherwa izoba
niho tukurebera ka case nkeji eyo kushanga omucyaro omwana wayezarire amwasira omutwe amuherwa izoba ryo omwirwariro kandi tabakatungire masiko go kugira ngo umwana ugabasa kuhendera tebekeine abo kwa condition yarimwe kirimbi mpaka burahangana n'aba doctor n'aba abuyatireho gukora aha bantu nkaba okutamwa mani bakabasa kurebeka ngo umwana ugu yabasa kugaruka ruguru so nyo ni teka ngo we still hold those busungus abana already they are affected though we don't think about them most of the time bahendera banabo babire ekibatashemerire ku bana baba then on process agutabateka ho bonkabo tuteka ngo bine kwa barya mustari bine kwa bashire special mangu bashiriza nkabana then ekinika kitu tubamaramu bahendera babire more affected cha kubasa kurgamu ibintu nkebi ebitwarebo hamwe kuba hamwe ati mwihangari yitu umuntu hari umwensungu yo kurora hari amaka usanga ngebembera wabana I know children mana y'imyaka nk'ikumi ariyo naherebera families usanga nwayikarire naserura bagenzi beke bararya usanga umwana myaka nk'ikumi akacuwamu no kucuwamu nebisomero yaburugaho asobole kuba naserura bagenzi beke barakora ki barariye no kubarajwari igeri ya muhansonga iki akabiri abazeyi abarukiro buingi ubundi abamu bayinentekereza wo barwanarura umwana myaka igi wakitwara umwana ugu mwana taineki amanyire mwana baito umwana ukakumutungera akairo kaikara nawe no sanga umwana ugu nakusoborora kipe barukora bamu statements ezo kutanihera ngo umwana ugu naso kwikugambira no sanga umwana nagambire bambara bamwe bari kumutari baneza hati tukole tu no sanga umwana nakubaliza kiyenyine kiba kwambara bamu then hati nayo garuka yagamba nkibayiso umwana uno ibintu abinakora ki nabimanya kandi nabirora bayitati tu abazera barukiro obwingi nico kuri abazera barukiro batina no gale kaikare no mwana one on one barolengana mu maiso agire ki yambaliza bayina mentality yo guma ngoguki akyal mwana ugwa kyal mwana kandru kyal mwana uguna wine bikumtalibaniza haisomero nambera arukugyo bundi ine bikumtalibaniza muhanda nambera arukuraba ine bikumtalibaniza and of which kakubo mwireza hayihi rundi okamfora mnywana wako amereza akayire nawo opening up na buro mutima gwasemererwa amarira kikugambira mama nyine kizibunanka mama nanka nwakuntalibaniza mama no ijuko buri ubutubayire obuwansindika haisomero nanka kangamba kinu na kinu so kakuba mwiriza hayi mukeyongera kuba banywani umwana nawo nakora wagombecho ishka mbero bichahwaho nkashitama nabana banje twaganira then I was like you know what umukureba show atachituraha nabo inshonga nankana this and that happened ekinece so amherwizo bo umutwe yagira tumanya mbene nyebuza agwenchi tata takirebeka then ondije yagira mami nyowe nkabimanya kare so mukayire kali obundi yiwe ngo muzera kalonera ngo acyariki akabimanya kare nyowe nkabimanya kare how did you come to know you boy he was like mami nyonka birebo mu mpapura z'amakuru we bare umwana mutwara ngoro kuteka ngo n'umwana obura kumtebekana samayindi ye obura kumworeka what is happening hate mwata kakubigero kunuro baje kwa nokore process yes baitu atulera kandi taso kwikira akagamba mama hano bakora kimuguma hamutima no ebyo kubaza kikire kyenyine ubundi cyari tukera kujunana no kujajinga abana rundi side zone ngono twali certain holiday tulimukandura rafi abana barora bi Nigeria barinka story neyoleka omukazi asibire nakwangana ngwa bukuba museija kwa kazenta tukagenzere ngakoraki umwana imira kitera ungorozi ngukani bibi ya mama yenyine ngwa akagamba daddy ngubuli ngwa katainemu nguba itatsaze mudadi akozereke tinuma bwana uketegereza oyi ndukorora umwana ukama umwana intekereze kusaneti
agihanka agihirenka nikibone kimensa kakubuta mwiriza hayiyo kengera kuba munywani we na so kumalira ubundi yasikarireyo bayitwa kuboba nawe ukamanya ibitekerezo biye ukamanya kijya kuba nayetaga umwana ugu namalira abayire munywani wawe kana gambane ibintu ubundi ebyo rukubota rukunihera umwana akakusurprisinga yakugambira ha mama no akajata atumeme nyonka bimanya so kabura sedventi kegineruka mwana mali what kitino niheraki kandi by then oshakariyo myaka za 8 mwene ubali umwana imyaka 8 cyonka yiwe otandika hati ubundi kugira nko kuwabarabya yo baba bitaro mu byami abantu tanko barazanjara utanko batwaza kubi kubabaliza kubi imbaza nyunga mwana mufika obundi mubaje obundi side yemwe baje muri munywa mudira konko mwana yanakundishe ninga yanakunda nyina nagumana teka ito twarya tukanywa tata witu ya ito twarya tukanywa hati mama wita hari bita so iwe oteka ngo obu akoraje obu abakora birungi obu barya je bakagira ubundi bayebwa biriya konka my friend ababuturukweta abana nubuka kwako mwako gugumwe hine feeling ikakufiringa isha yahiza kutaho munju nubuka atakamurebere yo ni ndatanka kanje nahika muno bukakubaka kabya mu turiyo to myaka hino kwa kufiringa ngumeme yija natekwa yimuka umburire ningo mugashishe nkatubuna nimuka ndukuza kukora nimuka nane nyuguro rwiji no hurakanyeta mami kandi we nasiga kakweje jire guhiremo so amherwiza atmanye ngo ibintu mbi affecting abana bitu we have to try our levels best okujanga abana bagume barahaca hakiri hazana inteka ngo hine ebitusheme kuba ntutaho ebyakubasa gukora ebyakubasa kwendera bagumere omumberera haca hakiri ne basa kutaba 100% abo ko kutana nukutekwa ko baho kugira tutakangambere alake abo kuba ntusyo bwirora ngo umuntu yakuremera ninga hagira circumstances ezaza ho hagati yaho orangwa abantu amwaturana basa kurara mwitana ninga okurugira amagara go muntu kugari na niwo kugari muhika kwitereza nojo tapana mwe niyo mturre yawe tinkuje basa na ne yawe tinaje basa na watu ikana dure kanyo ntoraha ni wotoraha ninga omuntu areba a better person biwe cyo utako expectinga omuntu afuruka ozo mukozaho gumaho akwesiza complete and also February of time afurutira kuri ngo aryo munda yentimbe nabi tugumire okujango omugaruze ningo buzo mind yo kwate mojo techo rumana okora tugwire ninga kishikire then umuntu aguma separate injira yo muringo so things must happen whether we want or we don't want so kuchaheza kubaho part mwajizana muta part mwajikorerera muta okujango abana babase kusigara barahacakire so njyango process ejo ntubasa kugira ebitwakora bingi cyo kubanza nkitandika nayiwe kandi nanye nkitandikire ito henyine imbere turi tukurufanga case y'umwana ogu ntororo muzairo ubundi yakoseze excess force yakwingura ine ijuka mani agama inja gukozesa no gukozesa mwana uwoha hate kindu kumanya sazu natina no mukai mazima natina no kwekamoyise mberale habukuba ntubazansonga ziri zenye zabaletira ubundi bakorake baya ukana buri omwe ine kinegake hati kandi bizire nabana nababo watwire ubaloho nuburiyo no koraki hati sazu no muzeye nawe narara umwana nowe at the end of the day no hasaza no agarukira kozereki no na usaza no rwakikoziro nati no bundi no kuka ngurundi abanyabuzale ba family bamuroleho kusigikire kikorwe iki kiyakoze atu umwana no mundiro tsore ariko busaza bwo kumwita ngo kuwa muroroti umwana wenyine kale ngo umwana katugeze ruhanga yamuherezo mugisa yamuherezo bumezo bundi yakera uwo mwana ugwa kuganyera hakobwire nkabona umwana ugwasemire kubala hisomero hari mu kusoma nabagenzi banasoma no muntu gwabeshitweka aha sazi no ubundi kisoko murugeraho burweiro bukera naho kusigikira ito ngo kuturuka kirora ari ukese yo mwana na rozira akakora ibigezo ya P7 yabikora yabika kurungi ngo bayita mu process yakora ibigezo hapepaye SST bagiteka mu rupapura urutari rwa SST ebindi byona yabihika
pasiripi yaturuka SST tero kwenyine ureda semerirwe ahikire kandi atire n'urutambu agenzera mu second n'abagenzi be ngo kubizira mbasoma hamwe hati umwana pasiripi kwijya mukandi SST tekozireke rero kandi umwana akagikora hati yanzobe yaryoha batanka kwekaguze zobe yoha manye supervisor manye vigilator manye biki rwasobezo rupapura ruri mu kiyaka cyo kuruteka mbere warusemere korake kubera umwana akaramaziga umwana yaramaziga ganyonkoreke nyoti mugarukaye nyonkorenda mama tayine ngo kwali na yiye nawe haro bato bange bali yenyuma norake mu mwana uri akatalibani zibo mutu wegwe kiki kyasemeri kuba nakora nyina weka yanike mukono yagamanya umwana wange numbe nyina oguni insindikiriza ndore yakoraki na nahirwa yaheza revo mboni yarema habwe nshongejo okenge na hati ya ikaguza ati nyowe twara umwana isomero ngakora nsobiki ebintu nkebe yes bait pakambe harugire abazira kisa bagamba nangwa mezi bukwaho guma ito tujya kuherera garukamu kwerero borakora kurungu paka musiniye yakana mama wawe atatalibanizi bakorana sasora hako mwana yaraga maziga gali na rora harule level ya nyine yarumu na ntambera muhire kurora imbere ya muhikia so nibyo ngebe byo kubana urora amazima genyini ngo muzeyiri wo ko muzeyire twange tuyikirize no haraba haroho research kozirwe abanywana bayita ba Lancet psychiatry ngo miliyoni 10 kuminina izabanya Uganda kandi ubwo bukabujya hanyuma ho guzirikana bya hati miliyoni 19 itwene mito waye zimutiziroho urire tulinka bararu no tukora biturukora usheka nke byukuzana nikyo rukururo bundi bikoro bikuba mbese okay katubanze twazaho gacho mu butumwa bw'abanywana beitu abari kutaka sente then kuturagashensa kwantereza some of the solutions ntibasubutazibasa zona konka wakora hibiri 3 umwana natungaho akarembesereza katubanze turo butumwa ubu tugarce na solutions twargayo babaleo akandi twagaruka ndekana simuka nsongeye tukiyaroho songa zeka nsonga za maka akandi nengere tusemerire ku bantu wetwaramo na muno mu maiso agabana abo kuba abana abo besokutaba abana ngo kwite turukubarora na muno abo buire buno cyo kumanza bageze muno batutaye bageze muno abana bitegereza ubungu balo bwekya haiguru menozaho yefura ngo mwana cyakozere mukuru ndetse amani ngo bukade magezi abana mwana yakushomere bageze muno bitegereza abantu banje one time akajata tumami ntonji atobece ngo ine cyaci ahuzira yiki waseba akahiwara ine cyanaga atiya mami no jangu timanya so ni jana mkwataka kwakache how do you come to know that I'm that much angry at mami wabo ine cyanaga nte nawe yanyorekere akucerebera kanyoreka face yanje ajat mami atana hajira muhati hatatinte tinimani mango ibintu byasho so and he was still tomorrow mwana you people uwo mwana oguyo kutekereza ngo mwana baito namanya osemeriyirwe namanya hatu wabihirwe inekiniga namanya ubundi harurwa kutalibaniza so tito tucyari ndumwetaki umwana tumweta bakoga ho kare mwana ogwakuzire mwana nayitegereza nikibanyisenye twaza yitwa abazire nye twaza na muno mu maiso gabana bano kikuru muno nigegera na mbere yatufikia uburaba niwe ngo niyo nyina wabana niyo urukutandika urutaro uwo mwana naje kwa kwetegerize ngo hisono bwa kubatabalize yino kutandika ngurundi ubwo utandika toleka uwo mwana naje kwa kwetegerize mwana babareba kubatura asokuta kugarukamu asokuta kikugambera baituna nakimanya ngo kasta mama asimbura natacheza takora so nikibaza bintu bingetso biriko twavuga okay tiyantira kutakubasa kwehwera kugira ngo takahenderana n'ibintu gabiri kwingana biti abana tukahendera tubashyizeho ubusasa
ingana nko gutwareba muri byona ntushaba ngo go mwana ruhanga mutambere akire abo mukazi wa mano mbwire bwo mesho kandi nyina amasiko ngo ece cha fesinze nabasa kuhendera mbwire bwo mesho abiro mu Rwanazi bo bwabe bw'abandi ahabo experience ejo so ntushaba ngo akire obundi yakadiragira uyatambara so twaturiya solutions nace twakubasa gukora kugira ngo utakahendera tuti eco kwaza cyabyanjye ngo itonkite tune kwanza twayirondera ba kansara gani waganira umwereka experience yawe na bonga kansara boko n'abantu abari kwesugwa kandi natakwineho kakwate natakwineho emotion natakwineho feeling so nakuganira kugerera nko kwakoranga ibintu bishimwe bitwaza then straight twacendeza ahacanaga tucendeza habusungu akamazimagana ngumuntu wotachitura nawe notachitura nawe no more no less so oine kumuvinga on nori akamuvinga on kandi uko kwenda ngo beje waheza kufutana nawe nuko kwaine kuba nabaje yaheza kufutana niwe abo bahine aganda magaragara atambure ondijo mcharo waragire niwe ono wasangudura nijo mshija abandi abana so ahabwenzo riya nonda ngo atabaje kandi wobeje on process ninga okashanga ngo yona yemereze nshunga nkezo ronda kansara akansaringe ninga tunga ebibina y'abakazi batahibawe byosha batahibawe ganira nabo uza kushanga n'icyo kitarana n'icamana compared to theirs so uza kushanga abamahakiri on process ejo ya then njangwe cya kabiri twine kwitirizo mu rights z'abana abana bine kubandi bari abazire babo bombi obanije obatije you remove your emotions remove your feelings abana baretse barabazire babo yaba aryo mwana wo aryo wishe ayine kureba nyine yaryo wayina ayine kurebishe chance basika syo bwira abana bohoreze baze bamare yizoba bayenda kurara they will call you mami tetwararaha abo kwa makusha situations bamengo hantu basa kurara ho busheshe ninga burere then bambagarisha muganira nyina muganirire abano cendeze ahakahuje kabo agatara ngo biruga mwaka huje umwana bankempuje nabo kumugambira atahuriye no bwa mutuma takunda kumanya ko bambahikana n'abazire babo bombi they feel like at ease on process ni yamwe then deka kugambura mutahi wawe umisho gabana ncongerera busungu bwabona no kurgaha muramwana kurabayetamwa okucendeza esteem yabo muringo gumwe ningo gundi hati nchandi yahantu konkana murarwashorwe rukari yorfire yakatolize nkai mwene hati physical work when reda everything kuresire bindi rero rukagunga marayi rero umwana yana akundishe no zanko kumutama cyoka kigambere obana marayi obatamarayi umwana yazirwa muzire umwana yina aine bond na no muzire we yana mukunda hati no wareta garangatana so mwabana muhera ndo kweko ngamureke kwera ndo misho gabana bakahurira what happens with you babagume umbusinje bwabo barukuramisha bine nyina ahi bababonera then nyencha kare yabo tuteka cyane basa okubare budget inkwenda ngundaze munywano wanje gwabo yo kubasa kongera wa nangwa nuko cyo kubanza twinekesha binege binyakwingura ine ikya kabiri ingeso nazo tuzebembeze abatoro bagira umungu yo mbwatereka mistamirenye nayo iyo ngeri yo kwikara mu mwana nakoraki nakurore ingeri yo kubazamu mwana nabakumanyye no sanga abantu hisomero uko bundi mu groups zabo ngo ngumuka mama unaba akora bitebeza batari ari natebezaki balabe imyaka yente satwena mukaga akumanya ngwiyo wawo kwaliya ngwa munyo wange tayine okay tiganiza yene ni challenge zanje so I fall under the category one time my boy was like mommy at school we have a girl I sit with her I like her very much I was like why at she acts exactly like you see? I was like okay you know so omwana nabakushomera kugira mutagushyiza byere meaning ngo babarukuriya nko kwanogamba abantu baganira nasanze ati konka no manya ngo nshemeza ko kugira ngo act like my mother you know obire cyo kureberaho aha mwana wawe obire murunja mwana wawe omorekero muhanda wamoreke bishemerire omwana twatwaze ngo inamagezi minji kwika kuja to me I like the other person because of this cyangwa cyangwa bikora bya babirunji compared you know so amuherwa izoba
nangu ecu wagamba kishikire abana tubahereze byo kugamba abana tubahereze nyencha karomisho gabatahi babo abana tubahereze confidence omisho gabatahi babo omukuganira omukugamba no mukura no mukore ibintu bitari rumwe na bumwe so ninjangu itize challenge we challenge you omwana mutwarre aha musinje ugukoreka you are not that rigid you are not that stupid ti wari kuremesa rights ze ti wari kumushtamira umwana jide nko kwashemerire kuba na agenda nebasa kuba konka bitakaba binji kanci ndenga hariho omukazi akatana niba omushija yashore nisho mukazi konka process uriya yagumana yenda ngu abatane sena so yagumana kwate mbazi nabiri byange yes yagumana kwate mbazi naja omwa abana be haza wo musigaza kwa no mukuru yagumana najerezo mwana we abe no we yagitwara akaje batega akakana karabaho you might not mind that much konka yari wa mukazi no joti yaretwa ki akakariya kana joti cyane ubundi kija kurebishe you get so akana bagomba kahereze mbazi nkagito misiri nakagita miryango ishaje katabange cinto we cenge katambitanda sabuherwa izoba umwana no mugeso kuroga icyo kwanza cyabyone cya kabiri engaro zo mwana ogu nizo zibenze kwate jeme bazi you get so nyeze ije akakufera busha akabe kintu kityo nikisha kigaruko wawe kandi no mwana basa kuhendera njire unko kweyita okwetamwa okugira ki on process yataramanyire konke yakoze rwiwo muzire so ninja ngo muheru izoba mwine kuba numu Rwanda rights z'abana banyu mubihe mu feeling umwana muri bishe umwana muri nyina fees w'abana oje basa pay don't involve any other person takaza ujo sharing home process you know jishashure kandi wana mangu isheta jine na when struggle hati you were one nkiwe orengo mwana yagira hu yagariza otherwise tuza kuhendera tubire nkebyo bitwareba aha kandi byakwitashemerira abana betu mukama of course ari muhwezo wetu tubayire nkebi rundi ne kukeraho kakuba tutetera mutima tukarora ngo bundi twakoze abana bari mu line akukumarira nyo haruna bangambire umwana wa mukayiba yejaga kara so hati ibyo kuriya no yabitegekera amaze ko bitamuki umubazi kwenyine akantu hati kire bitegekire biri mu akantu owe kireke no yizireki yizira ka ninjale mu rukubi owe nyine yabitandikaraho Yabarira fogere kitu. Toriya nwe yabayija kare so yamuteramo. Uriya dire. Ngadi time round owe nwe yizire kare. Yabitumika mwe gare cyasigara cye habure. Twaza ku rugahitu yabo kwakire y'ibisinsino twamaraza reka tuhenderera aha tumwakire. Utaga program ya sisimka.